ajud inclui pen je Karbiang Long angkang arlo je illegal appointment aputhak forest department along pinangan ajur kiding pen cithan bom bang bom cisong bom bang bom lo asip pinili thot sitame pini katsa hampang song la pen je illegal appointment ke long abang phu abang phia tumpen chingrum pet amei ke durap nangko kathila pu hello lasi nili tumtame pinangan ajur kiding pen council of han la pen department of han tokje ralu pelelo la so teng penalang itum review meeting along chingki chithan pon bom lo pulo lanchon tagali je beneficiaries atum mate hala illegal appointment kilong vek abang phubang phiatum aning kache the det ajok aning kapir phar ke dukok penajok alang tum ning the bibi ke dukok penajok pinang ana bang phu la hala komasi ke claim pi vek ma abang phi bang phu tum han pinang an amen piklang lo la salang le tum ajor ding klui penili tum phanang than lo la penili tum ke cheng penta nili tum ke rada phan pe chini daglo la pen department ahin department forest department aphan pcc aphandame tum pe chini daglo council tum han sitame nili tum nang le tum akira pen pherang ke thengnu peni tum waidak alam than lo muajir kiding lapuson komane tangka ka chuen komane tangka ka chumosoya bang pho amen abang phi bang pho amen klang rok lake nilitum adai kali lasi nilitum ta kachini ne kali lo pipon ma pulutang te hala aron repen alu ki pilok alu ki joy ki pilok kachi odlok pen ning kan isi hinni alu ki joy kachi odlok atum alang latum aning ki pung aning ke jangje alang latum ke cilong nangje atangka tami ke cilong le appointment sakuri long lo pule sakuri ki claim du na thai ka videt pen jok alang latum aning dug lo la so aning dug alam nili tum aphan pina anajur ki ding nang chithan lo banili tum ta claim dun unji ma un e mani tum ta chingwai chingsai pina anajur pi ding lo labang so ang bong pen sai yokji nili tum ta me chisong pidunang koglo lake rada farman po sinili tum pulo lake nili tum song ali ge chu en po phanda kali nili tum ning hang yung yung pen le katsa hampanga song atum nili tum mithang ning ke hang pen le labang so akam ki claim ka chisong la puta kali eta me pini arni abang e Karbiang Long ang kang pi phang ka pachini la hello pini nili tum hampanga song la pen la kadu ka ve anabang ki lake illegal appointment ka chot kray abang phubang phiatum lo la pena lang letung ke labang so alu ki joy la nili tumaphan anutin illegal appointment na pi pak pharoi si apak lo lake tak pharoi si apak lo la si ipak yong si ipak lo pulo ta amunit inut lo mati la si bang pharo amunit pak pharo su si apak si ba illegal appointment si nili tumphan ang submit lo la si pini nili tung la puson chingrum pet akachi song barat hong klama long rat at heng no ke wang inang kok la penitum hampang song atum ese ang tong ki pidun nang kok athela hello je alang letum pinangan abang phubang phitum phan chithan lo alang letum ing samjin ben chi song bom lo chi hang bom lo bon ta thang a response avidet ki long ang thek je phan ki chun je ang thek avidet la si appointment a lo la da ke la kha teng pulo tang te June 29, 2021, June 29 na chiklu. June inkorai sirkep, surihini ra inkorai si. Laso ning kansi, kadomi panta illegal, laso appointment na loge pikray lo. Tangte pininge 2022, non December lo, ki June lo. Nilitum pinangana ajir ki dingpen, ese ang tong si pipi dun lo. Bonta council tum, lapuson rat at heng no vai dak alam thanai hedet. Je chief conservator a department pe na mata alang le tum rada phan alam klar pihai hedet lake manghu me alam lo tante atumi dik sitame je voice record lapen hala alang le tum hanse sang ho tum lo alang le tum kisung tektik alang le tum ki duk tektik lapu sona bang phi tum phan ko mane achukamara tum chong thui si
alang litum arideng pen tangkapon lo tangkapon deda pisitame alang lituma bangke kaci pututo mangke ni tumaphan ni ke koi thap ni tumaphan ni nong ni ke jo thap ni tumaphan ni koi thap ni nong jo thap kar biang long ni tumaphan apa therak thap posi ni tum defamation case nang piji pusi pinang ana nang litum kapacetak alulong klang lo tangte ni lituma long dor proof evidence do ni litum jong si expose na i pe klang vek na i liputang te la sini litum mad phan ma men ki sung la pen rada tum ko ma phan sa men ki jong ma ke nang le tum chima thata me je nang le tum joy ke yi joy ke pen se nang le tum jok logi po bang ke ni le tum long dor proof evidence do jong si rada theng no pe klang nang yi le putang te si ta me ni tum ham phang a song pen hala la ki nang gali ni tum rad hiana phan pi sung in tung te komane officer a phan ni tum personally ke against le ni tum ke chi song pidun kali rada kisung rada tum ni tum pha nang arja pidun tha nang le tum thekda seminar tum asi ang tong nang chi pidun tha po alang le tum isi ni le tum pha ning nang chi thepe nang ke chi pu bang ke alang le tum je appointment a lo long lo appointment a lo ke klang ta me la ke mang hu thai we la da ke pini ni tum amena esung po nang kok po abhijit rabha special principal chief conservator of forest po la da ga suhi si do tan lo tang de people si department na tum lap tum aphan chi o thai hevek lo abang phu aphan officer abang phu phan chini ne det poson te la ga lang tum investigate nang kok ji komat abang phu ma pu non ka alo long si klang tan lo klang dak lo klang ui lo klang dong tang lo klang ham api klang era pita lang tum people chi o thai hedet ke la puludang de people lo autonomous council atum people lo in samri ke la se nili tuma hin pen kachuning ri kang tunga bangke je prabjin pen la nili tuma long illegal pulo la so appointment alo kasuli le appointment alo pachot kre alo ni tuma lo na submit huba alo bangko an ma ke dot tenga bangke council tum prabjin pen council a pen PCC ba department tum forest department tum prabjin ben chingwai si la nili tum long nangale bang pharoi si so se alo pak amunit bang phu bang phi tum phan prabjin pen la tum warsai pinon la lang tum phan voreng kachongdat asai pachiklem long vet no nili tum akimang ke lan vet mati jongsi alang le tum jongsi responda prang sonte nili tum komane amedilmen komane bang phu phan nong ki joji akama siawe penjong se alang le tum la puson si pani khek bom lang le putang te move alang le tum thedung officer amen ke klang rogya anta meni tung ke klem nang koi penako la ke chini nang yi ni li tum hamphang song pen ka chingwai tang lo ka chirai tang lo la ke ili tum isi pangbara lam ni li tum la ke arpi ga yo arthe ma yo mi ke cho song lom so ingbo pre po jut ko gi puke nang mathari nili tum la puson si ke chi sik je ham phang song la pen non la kiduk de rada tum illegal appointment long lo pora ka chi hok pen ka kwa ne ning chi ke pathe pen non ning ke thena ning ke chi pa rong pen ning chi pa rong na ka bang phu bang phi tum pen nili tum ka chi sik ke chi dang ke la bang so ami met me nili tum la ke arjang a theng le ka pang room kali che ka theng le ka pang room kali nili tum la ke ti ir theng sa ka theng si ke pang room la pen mar thua theng si ni tum ke pang room la se nili tum ame ki kai ki thora hut la bang ke ame me de ji ang tang su kring si dui la si la bang so nili tum la pa nang deng ka chi song ang deng le leng ko dam deng ko bang nili tum la si batai chuning ri lo council authority department atuma phan je prabjin pen la kiduk de arada tum phan pachong dat long vek je phan alang le tum deng pon vek nang ji kali li pudang te nili tum bang ke hot tang lo je sai jog je CM council ilitum karbiang long ACM ake hai alang like karbiang long arat aphan ke claim ke dam pije aphan alang li lam chak pilo mane yong si akiduk akisung dokok ko mane officer yong si
ake chok che akam claim that komane officer department abang phujong si a corruption dokok evidence dokok pulutena tum tok jir pen nang palinon prabjin pen nili tum ting saipo prabjin pen ni tum action and vegji nang litum la puson rat ching room po inut bahay niya po inong juno chiyo nang ne la penang litum dharna dunang ne punang litum ki po alama bangke nang litum si kipulo la sini litum bangta rat atuma bangke pulo je ilitum intang rak kachisong ase yang tong chipiyu na itum protest lo na dharna sita do lo na rat tum nang pulo bol sita me nili tum bangke la puson bang claim ning hang he ing samjin pen athe council along ake hai amat se lang lipulo je nang tum ing samjin pen nang chisongon written complaint nang pinon ni tum authority pa nang palenon ni tum ching vai po ching sai po ke chok che bang phu bang phi pha ni tum ing sai po la ke ni tum lang ding de po lang tum abat rada long jai daga phi sita me people rada phan je alam chak ke pi tavarat ke la bang se ni litum bang ke ning ke the po na bang ke alang tum lam chak pitang de loposi lam chak chi papleng ji pubang sini tum ning ke thepen la to bang ke chi song pi bang ke seta me nona teng nona son ing sam rilang le pulutang te ni tum la bang so non ni le tum kaning je pon tap kali pini la ke ni le tum ki cheng lo la bang so illegal appointment ke long la ke di phu ke do prong atum kali itum ni hang ni rep atum east west akarbi atum along si labang so appointment alu ke kili ka chong thui tum chong thui lo ka chong thui tumari dak ni tum ke dak avidet posi ka chong thui atum amen ke ni tum ning do et dopik la posona middleman tum hana men jong si kisung et dangi liputang te tani tum hala lage dorkar gali rada kisung ke je bodnam ke chipi je phan gali ka chi so sha phan gali rat tum kari bangke ratum kari bang kailang letom poisa sini name inuno da long pen epakpaga long pen 2 lakh 3 lakh lakh sira chitim lakh sira phokep la pusona tangka lang letum ari deng pen piwe ka pose alang letum bangke tangka ta mi chi hanglo tangka ke long ya warsai vedet lo asa kuri nang chipa claim long non puta asa kuri da na tum department authority atum thanga ki chingwai thanga na tum kang sai ta vedet pen jok alang letum ke pusi he alu chodong lo hem to pong pang lo tang te lake pini department pen si ki klang rock opos lake department to ma responsible chen bek nang ji mati people lo lang tum chi othai hedat ke ma tang te nili tum songa hin pen karju kang tunga bangke karbiang long corruption the tan lo la si rada tum phan chong thui si council a revenue kachipa pleng ma put a revenue me alam du kok lo ate rada long non jong ka bang pharus ini long si inuno da long lak ni lak thom rung lo tang te akrol si li rogi la da ante corruption ka lilang mala corruption ki claim ka lilang ma jong se bang pu bang pichini ne det poson te la tai sialam bonta me non ke atumi diksita me je forest department along ka choklem nun vek ka chongdat vek abang pu bang phietum klang lo te people lo department na tum ing samri ke people lo council pe ala tum phan la tum phan ing sai ha hedat ke ing sai ha here ke rada tum la anak kisung je non hangjo hang prang alang tum pilo rada tum chiru bom pu ning ri bom pu putong alang le tum mathakok ma te alang le tum phan ki pa hai ke rada kisung ke parjabji phan rada phan ke pe jogi phan si rada tum ning thelo mati la sila daga bangke manghu me sialam nili tumahin pen atin mate akoi ki pipon je bangke je karbiang long along non kacari boma sorkar BJP punang kokpo BJP a leader atum BJP a president tum BJP a government atum peposi non rada kisung ing samrila council kacari mane da ka BJP atum hai si council kacari lo mati tangte BJP atum people lo corruption claim pa huting ele non forest along chidab daba bangke illegal appointment an chotakali ar long sang pi kang hu koi la theng pi kang hu la poson si non ke rada long chiklang dak lo klang lun lo bonta people si je BJP atum ing samri lo
apor hut la election nang le lut te rat phan chong thui po ni tum phan ni pa hai non ni tum phan hai lut tang te nang tum ki sung nang pipo sakuri nang pipo lang nang pipo towa nang pipo po chak chot chot non apor hut pipo lo rat ase ang tong rat ki du hut pipo lang seng tong chi pi pedat ke pipo lo lang tum phan rap redet ke po bang sini le tum hin pen karju kang tung bang ke Kasi pinila kaya hoglo karbiang long la son si anivang ta me ka prek abirta arju mowe rat ato makisung rat to makachiru isi department le klang ta corruption isi le department le alam nang klang ta me rat aphansi ke pasung non foreza department along ta sakuria men pen lapu an ki claim long klang pluta pita council so in summary non anta anu chiden de bangke manghu me me lamati la sinili tumbe matha bangke council along je la puson si je department atuma phan authority ke piba la son tong alang tong bangke hukum ke thoma je rada tum phan jat pen non chong in chong thui non in nang le tum ajat pen da me rada long pen tangkarung si council along revenue pe pleng nang po putong hukum ke thoma putalang tong phan tin mi ta du kok lu people ma luputang ta hok pe jong si council atong ke chira bawe department tong ke chira bawe tang poson te prap jin pelang tong phan insai tang lo tanong ke insai hai hedat ke la sini le tumahin pen soda ka chuning ri kang tung pini ni le tum la rada tum pen ke dorapet join li la bang so me ya long ke chiklang nang kok ke je ni tum katsa hampang asong atum hampang asong atum ni tum mit hang jung aning ke hang pen le labang so akachi song ahong klam long ke wang kali lagi rat akisung a join ni rat tum nang klem pidun tha rat tum aseng tong nang pidun tha po join ni si pini ni tum so akachi song long wan la sini tum solang do kar biang long a rat phanta pa chini lo labang so akachi song long bang ke ni tum un ana bang ke ni tum bang ke aphi chi rui re lo alang tum chun chit tik along bang ke rat along sidulo ni tum ki chun veg ya phan sini tum bor idun po lapen tum chisong pidun bompo lapen aponang le roga hut ofisara men ke pangdak nang ji hut aponang le rog homoy nang le rog lo putante ning choi nang ne em le men do kok sitami tum amen sung nang kogi ofisara ke thele amen nang le rog sitami tum sung nang kogi bon sitami tum labang so claim pran le tum chuning ri tang lo ke abine ve non ke claim middle man atum broker atum kachong thoi sar po sar pia tum do pik mola puson jong si nang chun chiar ni nang le roga bang ke ni litum ke la ke non la bang so 2022 ki jutlo December la ke ki jutlo 2023 ang bong nang ki chun che le putang te ni le tum da ke jirpi jir pota ni le tum bang ke chok chelong ke chong che ke chok chelong si jong nang ko po si jok amen sa tamen tum la daga bang e dip de dat po ke chom pring ape ki dip pring ape ni le tum oi plang po mola so hot ni le tum phaning nang oi ri nili tong phala bang so dai nang tim ri nili tung ki jong dam kang tung nili tung ki pukang tung bang ke lasi akenang stot nili tung ka chuning ri la hello je la non ki duk dat rada tuma phan je appointment ki long lo pura ning ke chiperong pe lang le tum voreng avar sai long lo pura lang tum kwa ni ning ki thi pen ki du la bang so lu ki ot nak bang phu bang phi tum phan prap jin pen council tum ching wai si rad hong klam rad phan alam chak pisrak nai la pelang le tong phan lam chak chot kali akam asakuri pachi klem long vet nai pusini tum pini labang so pherang kya melong peni tum so dak ka chuning ridun bangke kali le putang te kewang jilang achiklo arni bangke nili tum alang li tum penajak kong keng kam chi jora pe je phansi karbiang long rat atheng no along kachi song ahong klam nong kewang nang kok je phansi ni tum kisik pon du kok lo lasi sodak pen nili tum ka chuning ria bangke la pen isi bangke koson si council atum chini dun de puki alang atum ke do clip lo ma ke klema bang phu atum voice record long time me non viral tang lo arjuna ni tum claim lo council long si dolo improve le lang alang le tum ang hopen barde da phi council atum people lo kali putong pulang ma kapre council dolang malang le tum ke claim da madim karbing long council long kwan lo ke do karbing long council long kwan lo ke do along kuna council sa lang le tum appointment alo ke tok dam lo ante
Forest Department Karbi Anglong long Forest Department PCC office conservator office long kwan lo ke do Karbi Anglong along people along le tum ke chitin te det ke lasi ladake isi alam nilit ako akimi paklam koson si council tum chi ni ma pode mangke lahelo isi evidence bangke lage council secretariat pensi appointment ki pi lage 2022 10 3 2022 lada ke koson si council tum chi ni polang le tum pu pomadon tu nang le tum mola so alo bang nang le tum langingon lage joint secretary pen si appointment ki pialo lagi Jong se expose na il putante rada thengno evidence baklang lab nai putan itu tumlo dor proof evidence do hita me nili tum pulo ke batai ni tum piklang tum te anong jong tum te council phanta ni tum ka chuning ri lahan bet je rat aki sung pis enang le tum chingwai pis rangon je nili tum long bang haro illegal appointment along la so list do la so teng nili tum submit po la so ke submit teng pen lang tum ha project pen varsai pilong pondo te nili tum kachuru sini tum lang tum han pila la sini nili tum labang so illegal appointment puthak ke submit phanda nili tum chisik ponlo la si ke bangji pina dik posita me la pen uneda sita me mohithia roi sini tum ke pipo la ke ni tum labang so illegal appointment puthak nili tum doa nili tum rideng nang kili ana bang ke ni tum department phan ni tum tok jir pen la pen ni tum points of demand nili tum akimang je rat phan pichu nangi po akimang asondo la so teng ni tum tok jir si pipo submit po labang so ke submit la ke ni tum conservator of forest phan sini tum sunglo la pen joint secretary ka phan ni tum sung ponlo la si labang so pidera phita lang le tum in samri le putang te alang le tum adai thetan pusi Karbi Anglong arada tum chini nang kokpo ala bang so legal appointment ki ko pipi post ki people mane lang people for lam chak to mo adak illegal appointment non ahok he alu ke pechot kre bangke latum FGD pulo FGD forest guard la sonsi pulo lapen isi bangke casual labor lapen isi bangke latum mastorul la sonthom abang la nonili tumalong alu ke joy nang bui ho babang ke la bang khutin sina samit lo hok pe bang ke jaga bang ke hiluving atum do masi hok pelam se than lo ya ke whatsapp pe nang chi send plot atum do lo ya ke anan ke hilu tamit hang wang si alu xerox alu chiwan si nang hodai lo lasi labang so puthak nili tum rim pipe me bi pipe me lo bi pivet lo lasi labang so ba alu an nili tumle ko sakuri ki palong pidun thek ba ki pija authority tum ka leader posini tum ke puthot labang so alu kunat ma ki klang department along puthot ni tum submit pipo la aron re pen ke klang men ke do ana tuma phana bangke je puthot lang le tuma phan ke council pen chingwai pe mesi apo sa bang create pipe mesi alang le tum phan chongdat long vek nang ja awar sai alang le tuma phan ripi vek nang popusin itu mangke kachuning ripadu pon no PCC office la pen council longan ka ju dam padulu mala so alu putha labang so alubang nili tum dolo ke cengahut la si PCC bang pulo alang le tum acek lutin cek lo yona long lang tum review meeting do la so review meeting long bangke alang le tum chingwai pon bom lo pulo la pen labang so alu ke hok lo council la phansi alang le tum PCC apake hai bangke secretary arideng an lopele lo je CM an pele je phat asi alang tum officially selang le tum lopele lo apen ako alota lelo la pen a file da me labang so illegal appointment aputhak a file da me council long si doiglo la si hala secretary hay along si labang so alo do tampe son chithang ka chithang do je illegal appointment nong puthak non penang anam tang lo na pen non na tum king de company to langkar lo ba ke pachini lo boy phi sume penang ana tum gela son do la illegal appointment along la illegal appointment ke long le tum si amen kalek si thot hala tum si ki hang ji la pusona amen la son ki klang do so puthak na tum hin ki lo ka kon ji la si hola hai bangke adak ke nang ke chiyok do na tuma bangke
nili tum pudun dia thai tawe bang akemi yung si claim lo putang te akemi bang claim pinang po la pen la bang so kama bang ke non ke klang plut pule non pen dakali athela ke ning kani si hini aprang pena ghotonalo ratum ke hangjo lo kachini ne karjulong le ala makam dakali lo sita me hala son si chi yok dong ji pulota lang le tum chi song pi vet nang ji chi song pi pe me nang ji pu bang sini limat ha long pi thek te chok lo sita me ada ke jok pen mithang ali ke chu NG po bang phu bang phido le putang te som bang ke claim credit si ke me athe rata tum ke kisung tactic pinak mati la si rada kisung rada phan chi tong dama bang phu bang phi tom phan alang le tom phan rap pi dun rap pi chun lo te la hello akama bang ke nili tum claim ve ji ba ma jok ta claim ri po phan kali claim pinang po rap hur nang po Cito horo nang po. Ki claim piye tum lo mati. Seta me nili tumbang ke mathalo la puson pen ali ke en aphar lo ki jor hor mu bang ke ili tumbang claim pon pe dasi mi athela bang ke rat atum kisung tactic binong lake. Athela tumbang ke ili tumatha nang ji. Ajaha tumbang ke achai nong ijon vet ka chi jor pen si la bang so alo appointment alo anam ka chipidu. Ajaha tum ke chai nong ta chi jor mo ve longli ta chi jor mo ve bang along asut ram chot pensi ki pidun atum tado ajaga tungke non ta hem isi kote muti ke ching ki ke ita do je kote hian ka chira po manon anta asa purita long le aposata kote ang bong ta chipi the the tum ta la poson si la tumolong akisung do pilo che than eta un elo la pen ke claim pia tum ka chong thuya tum menta ni le tum phanta athe bang pharo muni ka nutin sinang chi tong lo nang chi than no mati di la si hala ko matsi ki claim ma ko masi ka chong thui ma amenta nili tum ma long tanang le alo chini lo seta me nili tong lang tum phan amenta swing tung te la so da ki klang bareta alang le tum ta alang le tum ningi che khangun e a hogalam po sa lang le tum ke klang plut nang kokpo jong si pachun ke pute ke klang FGC non e prang si ke ong lang non ke bahani thom la bang pharo si ta so semati bang pharo si long ke amune da bang pulang tum ke lu chot kre tum ke anutin hala ko masi ki claim pi makelang tum chi chini mati ral tum ma phansi tangka pi ve ka makelang tum ka mena kuda chini mati la si dia dona tum jong si council pen ba department pen thang akang sai ve da putela ke chini nang po I tum PCC pa office along chief conservator of forest Karbiang long la pen council ke kachirap thetan la pen ke paklem toy hukum si ke tho pubang sili tumbang ke mathadam nei athe pipon ma lapon klang ro phi lang le dek pulutang te la ke tumang humi me mati athe krol si rada long pen a corruption ke claim pulutang te Karbiang long council ato je ajat penon revenue council long linang po tangkan si chini chot na rada kisung bang lang le det ma la so lama bang ke ili tum chini dak se ke me ma po mang sini tungke jong duning tung duk lo non bangke ke dam tang council election a ho thai det pen isia press meet perang ke do bang lo hasut kaning je do komani officer yong si ki chok che do ko ti tok je lo nang pen complain ang pinot o si CM pen na mi thang ma si din je lo sinang tu me hin pen pini complain lo ki do lo ma yong si do lo pulo te nang tum han council pen na me ba department pen na me nang tum han ka ching wai je khan so lam pu tha na ke hang do lo ma let's say mo aprang chot ni tum pulo ke cheng bangke la son lo nili tum ta alang tum council atum rat aphan aning ke pathi rat ahong klamalong nang le tum pherang ke atum phan an hang si pherang ke meyelong alang le tum ke pangdak alam thenil tum ta thek long lo arju long lo la so posini tum ka chi song pe ita me isi ke ning ke arong ta dulo asot ahok lo iseng tong ji pilote ningri lote aron pen chidan pilote peder de pin pen council atum bat CM ke hai masi kaningge la so alam po si alang li lam the chiteng ne alang li lam chak chiteng ne la ke rada kisung po si rada phan a ke rap duji puni tum ningi the pen si claim lo la pen alang tum ki po teng pen mang sini tum mang ke thang lama lun ba vi pin pen ka prega towar so ise pin pen ni tum tok jir pen si alang tum phan department phan pilo pise phan eng lapen legal appointments da ni tum evidence ta melang tum phan pidun lo lapen tok jir si ni tum complaination polo ni tum labang so lam hoy ni tum tok jir pen si PCC ba phan ni tum hodai dam lo labang so hodai pen PCC ba bang labang so reference si council an pele lo
la si council on pe le lo alang le tum review meeting along le tamelang tum chingwai pom lo pusi nili tum phan la bang so lamang nang than lo la posi nang le tum ing hongon pu se tam ing hongon puta non puan ta me je rat nili tum nona kemanga bang ke rat atheng no department na tuma bang chok po chok che lang le tum piklang hai nang i mati joy pen alang tum pitong iklem ni tum chine se ta me rat aphan ta ning ke the alang tum pi me lo ba council tum ta pu me lo athi inovat ali bahani vet kali bang pharu lam do lada lata alu pilok lok chot putele tum puduna thai ave bon ta alang le tum tangka ta rung det mati tangka ta endet ke tangka ke pia ho nili tum the nong le ke pebe ka bang phu bang phi la hai tum do mati nang le tum non la ju ta me ke pebe ka bang phu bang phi dak sido sadona timung pila pengang bai tipi tum hang ke pebe ka bang phu bang phita non do nang le tum ar ju thu voi ta me nili tum pulo ke cenggang tum ke la hai anta ni tum piklang lama mapu nili tum pulo nang ne bang council authority tum nong nu chi yu nang ne pusigipu dharna ta du nang ne pusigipu posi bang nang ke cara teng pe nili tum insam jin pen claim lo na tok jir pen nang pali non pulo tok jir pen sini tum pele lo ke tame pinian se tame alang le tum kupu anang deng se ke claim jima rada pham thanda khai hede dasi mang humi mi alam mang ke CM han sontok jera lo pilum CM apan mangke athe nili tumda ke thek long bangke CM appointment a lo mangke a hok lo council long arleng ke the bangke chief lo ili tuma chief lo sitame illegal lo officially langdam lo potang pe ili tum asuhia appointment ke PK Rabha Ladakh special principal chief conservator of forest pu ake hai mane dake alu siklang tan pina alu klang tan along asuhi ke do appointment along asuhi ke do ke Rabha amase complain to the pine CM aphan tok phira bangke chok chide jima pusini tunke ron peni tumangke PCC about along pansi tum lo pilo PCC ba bangsi la so reference pan alang le tum olake officially akam lo mati nili tum ke song cho pasi officially information ke claim nahi ke dam nahi lake officer atum pasi nili tum ke PCC aphan pilo PCC aphan complaint pen PCC ba bangke je council secretary phan lo pilo secretary to CM an lo le tang lo la bangso bangke halake official atumaron athe official ban le wangol posin tum officially si chi song du nang kok lo asini tum direct CM aphan alo ke drop ke bangke ave bon sitame CM along la bangso bangke through PCC pensi alo le lo bangsa dokumen PCCF mensi ki pivek po signature da dolo mate support PCCF mensi ki pivek po nang le tomo da office along ben ke lang dam dolo ma jela support office pen sinai kilo po athela son thola ko pige office file along record duin mate file lo lasi haladak pen mangke isi confidential pulo confidential taminon somali tum jithanan kokpo hada council along la tum information mane tokjir pen alo ke pele along ta sonsi pulo je lake illegal tactic alo dak pen klang wek lo nili tum find information alo along nang ke tok dona teng putang te office record ke pamasi record masi awi pote office along javelo office along masi awi lake tok boy pen sai lake illegal tactic la si people inside I headed ma punil tum ki puda madim mangke dam te la so teng bote le ko mani si jongjung si nani hem ba computer long chopo nai wong dat alu abisa se mandan la si nili tumpu bangke la so alu ko son si klang long po ma puke lake council tum si investigate nang po mati nili tum ke lake ke chok chia lu pi klang lo chok che de lo lake nang tum inside non puloke tab inside I headed alam lo mati inside headed pulote ma phan lo karju nang poke alam pa chini ne det person te alam pa chini det person da tum chini det pupo tame non ke pa chini da lo mati return chini tum pilo la so alu illegal klang det lo hasuhi da la si dolo pulo tang te PCC Rabha retired da me lang tum council ja kongdo mati explanation lang li tum call hai nang poke rada thengno lamklar pa pithek nang po mati ni kali ni kalang pusita lake officially lang tum chingsai hai nang po investigate bi non pulo ke ni tum po inquiry bo hai non po sini tum ki tok don lo points of demand long ta people on lang tum ke high headed at council pen authority mane people lang tum phan order pi high headed ke inquiry high headed ke
inquiry ra ke chok che bang fu tu man puti ke chok che dang le lo po si li tum rada tu mani ni li le nang li le do kok sitame la ke ne hai nang po aron lo ke mati ke chok che atang ke chok che akam si claim lo po ke chok che kam anong nam ke la ke erase nang po tapi polo non ke asuhi do lo ta me lang le tum hang hai hedet ne hai hedet people lo council ja ko che pherang hai hedet ke dak sa jumi me lo mati purte council to ta chirap do ma pulu alam le hai